Opemsuo TV, Opemsuo Radio so any. Na baby a megyina yi eye Kejetia Dubai. Yenya ntia se yasan so edum wo mo kanea no biem eye ECG adwuma yekona bedum wo mo kanea. Na eye kanea hu nsem de ye monim sem dada esanse mita na edwedifo no epre se obia benya ni mita sende ebeya ebeboa. Yaba si ye ni mpanifo eba betwetwe nkomo afa saa hawo ya abrebia no kamya kwakoya te se bosome nan bia no yedum wo mo kanea yene wo mo ba betwetwe nkomo ni ahwe saa hawo ya wo mo komu ene de wo mo pesa aban foforo ya wabai wo ye edema wo mo epacho wudi ene wudi bre ewo Kejetia adwanim. The first Rubina me General Secretary Combined Traders Association. Rubina me General Secretary Combined Traders Association. Yenim se adwai mu nsem yi eye nkane no nsem na nyenne achepa maka ho nsem aka den na aya kwesidi ay masa hawo no mpenifo ntumi so a Edikan scanner also yetuama ECG no. And the say yes, I say bill be a baby and ye chema dwadifo. But obey management no mudi nkomo so a wotimi say so much 10,000 ko edwanma. The omutimi gigi no ma gigi pa ye 6,000 7,000. Nti ekoyesa na won say bosumwe 3,000 kokem. Bosumwe for ba 3,000 kokem. Eyesa so na pile up. I say me amite ezi say me neka. Bobo ko bishop so no. Ebi o the shop na a warehouse. Obebie shop na hoache. No account to. Ye the bill no ko to be hwe na say yenya no. So to be nya shops a be 1,000 ho ase ya. Obetimi imagine bill na abo anu egu onu. Eno so kan ho bi. But management ankasa so no. Also so start be some question say asetena be no muni ECG tie. Because asem bia ye da no na e kan. O mbetwa kan anyu. Aso no meso no. Ti so onyo mokotena se yen hye. It is so who say ade no e kan bro so ba. Na quickly wa kon mo nche na onyo maka. He say ejoma say ne yedum kane a yen na ebre pa. Yen edwedifo na ebre. Management there. So ba ise on say o ma so mo kane mo. O te o mo condition. But dwedi no ojo mo na ohia kane no. E dia ye ne na ade no onya kane no. Me gina ise ye no a o mo de kente bre me mentimi ampam. E no mo de bia be piece mentimi ampam. E bi kran ka me pam sa kente na nka obi twami anka na obeto bia ma me. But me ni kane enti no mentimi ampam kente no. Wo management so do be why you adwuma throughout. Boso me so obeji pay. Me so enne mentimi anton ade ba akokra da ba akwa free me boso me aketua ni. Enti anu de yes management in as much as collection rate 20 minu be 100% and 90%. Omoso ema omo nkuto ahudi omo ne ECG wo no enye wano se de be ya kane a yadum no too early say afie sha asie first month ya betwa kane anu next month we san be ya na ena yesre aban foforo waba sa aban dada no ena na Kejetia nsem ehia no enti ye kan asema na ozo ja omo ye de ombe jaya ase onti obi a aban foforo ebe de yesre omo se omunti edwadifo sa bulk meter na omo de man no emwa yen o yesre omo ara amafo omo tua omo meter sika ye de meter akobo be power emfam yesre aban ne at least meters no be kisho shop bi enya ne meter se me ame so no metimi akoto be power ende se woni obi a eni asem na anka be twa kanim ana yesre ene ya me no kasai be this the be each timer be every 3-4 months bia electricity company of Ghana e be disconnect power e de ba edwaimu edwadifo apre infre bebre se nka ankra bia benya ne prepaid meter esan se ebro adwene ne ntiase so se yesi edwafoforo abe for kwan so na obeka stores be 7,200 ni enyina ye use bulk meter baako ahanso ye commercial area. It is all things being equal bill ne bana wo chema nipa ni nyina kakra na se nipa be 7,200 no emu 4,000 kra kotua wo mka definitely month bia no arrears bebem the more na arrears ne be mu no so na kire se ECG de ho abufuo e ba be twanka niem na de yadwene ho ayanti ase ne se bulk meter no se nka obi ndidi ho a anaka ECG so komuni wadwuma mu ye na komu ye efficient a wonim se
Kejetia ha no eye baabi a omu consume a lot of power a wonim se wusika nso eka mu wo ho a edie nti enanka wo ECG no untu anamon na wo mema trader bia prepaid meter eno sa no sika mekam ena ban sori o ECG ni sika ena ban sori o ECG ni sika na wo bema nipa be 7200 meter baako a ebede no atimi agiju sika ma na yeye eno na yen mu bi ya adwen yen se ena meter na wa ha no kwam se ECG for no mu ni wo munya free ho nkanya sa enka ombu nani enguso. Just the last month of December ECG bill e baye 1,499,000.56 pesos. Odi kosi kada denima just 1 month almost 15 billion adai na asante mantem hanom much fridges ni nyina egu Kejetia ha but do mo ye ni nyina no mo ka omo no mad bed disconnect power eye dwadifo a ewo edwai mu eno mo hayen because anyema ye ton no edwai mu no edwa etwa ye ho ahia nyina ye ton bi wo ho eji so bi be redwai mu na ya disconnect power ekira obewura ha na ya disconnect power e de na be ye nakono amana tinye redwai mu amana ba beto ade etidie nti ena sabe asante mantem empusu obia se Kejetia meter baako yi adwadifo ya ka ho asema enye obia adadwene ese wo boa am yayi sa haw no afiri ho no Nana ya disconnect power but ya ba ya be hu se nkane ani bi ejeja nan so anasa aso denti ya ana abasa oba Kejetia ha ebra o musi dwa no omum esi genset ka ni generator no akese miensa na genset no so o fele baako bia o talk about Ford Anchor 9 diesel Anchor 9 and now they are fele genset baako it is o person run genset no 24 hours de bia person light ni nyina gina so mo bia nya bia de bia no diesel albeto almost 40,000 Ghana cedis a day sabe o de call adwendwene mu a sabe enyansanim so be kwa apoto diesel e ba so but now say yensu entimi medwani mu nyina nyesum no ene ene management ne tena ase se ene enkoto diesel kakra na abonten kanea no omu nso sabe ya obi twema obebehu se ebia obi abie ne store emom ura stores na nkasa mu dia kanea nim but pete mu ha na enipa famu no ene o makoje akoto diesel a omude ababeso ade amaye eno nso yebesa abema dwadifo na atua eno nso diesel o makoto dwadifo na besa abetua eti ye kan se na kro mutimi gigi sika ni bi kotua se ankrankra mite no ama ha bosome mienu ne ne ansa bia sa wo hawe beba because there's no fairness ebeya dey say obetimi aka se bosome bia obetimi akostores ni nyina ehunu niema amanfo yusu no obi wo horma abro ni bayie oye oso ye nyina ye yusu mita baako bona ne store or the kettle bia hye baabi o ma wunhunu ebi mu yusu industrial machines ewodwai mu ni nyina nso consume power eti ye de yesre on ma rehu se me wo mu no kra ne se yedum kanea yi kra no mu se ya kayo yewra jo mahama na aba no odi dum so na aba wo su de enye yewra mahama dum so eye eka edwane de na me atwa kanea nim eti ye besre se o mampanyin yenim se afe na all power na so afo de nanso o ma Kejetia no meter nsem no eye emergency situation ma no na yenhwe na mu adwadifo nyina Nana we dey asemetwa to ye pese unim die mu yenim se adwai wa wo mu achepa unim die mu den na osusu se mpanifo ya ebebo adwadifo. Oh well and I make say in terms of electricity ni dey ankrankra bia nya ni meter ene dey asumdie beba ena ankrankra bia na owunya ni meter na sedan kanya me say contractor o si dwa no Electricity Company of Ghana a ono so de na nyina mahode beba ni nyina gya atum say Kejetia obi anya ni meter ebeyeye eti eba nyina mahode de ne de a yesusu se obi anya ni meter ebeboa na emom ye ka meter nsem no nso na ye ka eja a ehyehyehye edwa amantam a metimi aka esisu se ye Kejetia ha ene yenye save Kejetia in terms of fire anya hwe kra ofa dwama utum se congestion wom Ghana National Fire Service ekasetia de etosu bi akadia ye de kutia eja ewodwa yi mu no enye standard
Even Ghana National Service omo office kra na Kejetia no is here on say patrol team bi na wa ha edition no so e besre say aban prioritize omo mo manimra ha say edwa na ehyehyehye edwadwa foforo yi Kejetia nso gina brete sen Kejetia de enyina yi Menim se motu anamo famita yi hu nsensem ya anamo na mutu ni sesi ano akwa kwesese. Oh sesi de on say aban asesa enti aban so kra se ne miskan oba ko nyanya abosome and how the Kejetia meters and homes and Samaco in Tansa. It yesre and say, you say Abaya Bay or pound in penning for any the phone penning for no emesia. Nayan chum baby, I prim ecodrie. As I say, a phrase a contractor or the man no. And I don't know the man no not going to mean judgment into a judgment to her. And also a the Fakuma Swadi. It's yes, Rabbi Awaba. Yenim says, I did be a here. Otimi unipa mo mo behwe on say e ba say o say amanfo bi wi a o manager pade o ti ora Kejetia kra so ye so the emergency committee bi so mo ba be sia ye na ye ha ye we Kejetia na timi aka akira ba Nana ye da se no bre. dabas E wo Kejetia dwan yi mu an ye pese ye no twetwe nkomo. Enim se ntoma so de nkankane a wo so ananka ehire ma etwe customer se ba. Den na osusu se mpanifo eye a ebebo mankane a hawo efiri ho. Medase pi Opemsuo de mo aba he na yen ayedi mu a enti na asante hema na dawo ma ne eti baabi na na wo nkwa so edwai da bia meka say the way ayeye no no aboa nso amwa enkane aho asem no enam say edwa ne nyina no emita ye ba akopenti no pressure meter no e de ye adwuma no da bia maska no ekosoro enti eba enam se dwane nso mpk ye se de na ka enim se de central market etie no ahanti senti no da bia nipa ni bi etwia na omo enwinwi ho nye se onwinwi ho so wabeso no wontwia but onwinwi se oba ye anto na ade obi betimi atena se bia week 2 weeks ni anto ne hwe ukohwe ba bia obi sha wa akra untimi na aneka eno na akofa saa nema we nu nyina aba eti ya na da bia no ye ahemafo a na asate ma da Roma odi asisi na no a yewodwam ha no ya na ye kakura se ebetimi kura ba se nka yewura betimi agidwa no kura na ono ahwe na ade kura nka eye kemfa so because bibia ankoyi wa wo ba yi hwe esu uhunu hwe etide na ye beto ama odi bi kura akotwia kade aneka eno na me yetete hu sei Nti ususu se aban fofo ya wa bai den pa na onye se de be ya kane ayu hawi ebe free ho no ye de na yesu nyina ne sei shop bia benya ne meter no prepaid oba na woto a waso uni ho no ma ne wutu kwa akodi afekura no a eye wa wasem because the amasa problem na ye kese pa ye sei edwa na ebinum baabi bebre wo ho no mo a omo ma shops ni mu eno no ye nkasa de omo ye ne ye but omo maamu ena omo aba beso kanea no enso no bill egugu o machi so ho ebi ho no mo a obekwa akohwe no na odeka shop no ebia be 5000 se eye canteen watu mu a obekwa na se ho no appliances omo de ye adwuma no etwe kanea ni nti no ebia abekọ no na okọ be 20000 eti se nipa ne te se ka we da na chi na o meton hwe a oba be den oma eti ye bese se aban foforo wa bai so obebua amakumasi dwom en Kejetia for that matter no shop bia benya ni meter enu be twa saa de we nu nyina mu so on say the way edwane city no meter ba akopɛ eba ne ache ne te say compound house so it is a compound house you know bill na ye che no ebi no mo nte o mo ho ase because obi ho no mo a enema o use on the shop no ebi kura na edoso obi so use bulb ba akopɛ ebi afan ba ako enso ye cha ebetimi abase de onu ni use bulb ne fan ne nko akura na ne de wo soro chen de ode ne emagu na yi mu a o use etizo obi anya ne meter enka asembia ni ho eno ne ye botaye pa esi ani so da bia no Ashanti region me hu ne say ya na da bia no yesisi yen because Kejetia Market
ye wie ye meters a ye bobo ya ne obi akapre so ene ye bobo ye aha nso ye se ye metwa meters ne ka na nsei omo ye e ma ye ka se meters no manya kakra o betimi abobo amaye obi atwa 3000 obi ti dwa ni mu ni dwa 3 nyuru 1005 enti no kwa akofa sa 3000 ni we no dia betometer enti adan na yen ya hanom ne de yentimi mbubo bi ma yen ti se de ye no won kran no na da bia Ashanti region bi bia ye ne de ye test so enti se mpanimfo behwe no matimi ame anyiye ye meters a we no nyina na ye mfem how a ye fam e wo Kejetia ne se wa wo hwe to ani hwe store yi mu se kane ani ha edware yi mu bibia enkoso efiti nura ye dum kane abepem ne ye nso kane e ka ye de me receipt ni akwa akotua enura agye ho receipt enso se ete ha ye ni kane ani dwa yi mu a wo hu hwe obi e mamu meto hwe papa ene kurekura ye na obi a di hu ne ho ye ho metse yesre nana ne mpanyimfo a omo ka bi ewom so omo hu ye mo bona Kejetia afide ye bredodo e won kane asem ho omo ka che from last 3 years say omo be mo obi a mita bepem ne ye nte ho asem bia bi so obi a woni mita igidi senke ma ne sei ene me de esa makoto me de ye meti makoto aguso we de ye nyina ye yusu mita baako de bia na problems de bia na ka eti ese de ahometse ye hu de ye nye ukofa niema ba ne gudem ye nto na wanya bi nso de ahwe ho ne wabusua ti yesre nana ene wo mo ka bi ewo mo mem so mo mra na mo mehu ye mo bo won kane asem afre Kejetia ya bre ye goto dwegu fom yesre afede ye ho metse dodo won kane ana ukotua wusika woni ka bia so na wutisum like be me dia ba 300 makotua busumi bia ba ya na makotua me neka 1 cedi kra ensusu ye ni nkane ati me bill ne kra me emno mo de ba ya na mekokotua ensusu ye tisum ti yesremo de mo be ya fa ho be ye bia afa de esuma duru ye dodo e say de dum aya foi kra edwoma wo ye ndika light bill de bia wo mo de ba ye twia bi bia wo dwom ha bia ye na de betuma do 3 days 2 days ni any light o kaka no mo buof sane ye adwuma de nti na de mo mpanyimfo abeto ano ye de mo mpanyimfo abeto ano se bibia ni a na mo ahwe amaye no emfa mo yesu ye kase ntwia enye yie because sika na anya mo de ya ban sika di hwe obia adwuma efo nyina anya nu sa sika no wo susu light bill anya aban de ye twia ma wo ni nyina ye twa so adwuma mo ye mo hwe so nyane ye nti ya ha ye pa adia wo ka ho amu na ya na omubo anya management for no wo mo a ukoka na ye tutu nsam ma wo ebi ntwia ebi aye se yesu ye twia mo no wo mo amutwia mo fo vita no mebobo wo a yetumi twia no yetwia ye nika na mo de muta na bebo wa ama wo a wo mu ntwia no ehun se de ya bra ya mita wo mu so pebi o mo ba ku twia wo mu sika ama ye de bia bebo wo enya sa yakani na kire ma mudi china enya ne sa yesra wo mo ye wo mu maame mo ni wo mu nua maamo ye bra enye maame bia wo nu na wo be ma nti yentumi nka asem a enye entomo so how no de sopa na ja ye ni kamafo nti ye kokokokwa na ye da so simisa kane efri nura o madum ne sa o monka bibia ankyere ye no eno ase adum no tore bia ye se ye de ka so ye betwa ye bills nyina so still ye se ye de ka o ho a ne aba betwam ena light no so o mo kan bulbs na wo ho na o mo de mayen omo like omo the billion but light a work kese mu ene keto ma difference so behwe no na menu ni nyina so price na ye baako so enti ye wo how mu pa senka empanifo betumi abon ya nka ye beda mo ase ye wo how mu bill omo de ba no wuti fie kra na wo use equipment bebre kra mpo a eno kra no lesser than
aha say because aha unyu so freight unyu so hwe bi o kra where you kra mpo no connection ntumi in charge phone ntumi in charge o so obi o ha na be disconnect no say onyu so nti a disconnect no e che say how pi nti mon ka bi my why why na mon ka bi my Me ba cho bill no sen e ba sen. enra dey some the umbre 217 cedis and akitwa yi say omo be no 180 cedis so enye fair bob mienu fan ba ko pe so nti akoba sa na ya house one kwan kotua so a we kura no pe akotua o omde ba nra na akotua no pe so ye se ye de ka ene yetwam ene kura de omudum no kro mo ka hwenkyere se ye ka o se ye light off o ye nim eno an se ye dum no ne tetete ya sa ye nye obi anka bi maye ene tetete ha sa nti mo aba ba ye interview di a mo mani nrum panifo ni no mo nka bi maye why Opemsuo TV, Opemsuo Radio so any. Na baby a megyina yi Kejetia Dubai. Yenya ntia se yasan so edum wo mo nkanea no biem ECG adwuma yekona bedum wo mo nkanea. Na nkanea hu nsem de yemonim nsem dada isanse mita na edwedifo no epre se obia benya ni mita se ne ebeya ebeboa. Yaba se ye ni mpanifo eba betwetwe nkomo afa saa hawo ya abre bia no kamya akoya te se bosome nan bia no yedum wo mo nkanea. Yene wo mo ba betwetwe nkomo ni ahwe saa hawo ya wo mo komu ene de wo mo pesa ban foforo ya wa bai wo ye edema wo mo